Krumzari, Ming Tavisimutaran Ucheri, Simaru Pauda. Assam Rifles Najibam the Mu Emma Park with the gate at Irang Lady. Inland Waterway na Prazasingi Punsi Mahinda, Town Okana Piragan Hana, Works Minister Ratan Kumana Fundokre. Amadi, Sisi Miki semi final da Assam Regiment at Taubu Mighty Pikre, Mets Loer Matunda Kut Tonakre. Wapung Pau Pizari. Jiribam Dibong Awang Lekai the Game Warantin Bijan, Jay, Nifugamatoi, Apopa Lake Babachan, Kobomu, and Bangarang, Ayupung Tramatoga Menekuntarum, Tabamatanda, Jiribam Tele, Bakunito Suba, Sam Rafas, na Fakraga, Nasi, Jiri Police, Sinana Bapuropatagi, Miam Iran Haukre, Police Miam Laxin and Nava tear gas captain at Tankakre, High River Togo, Asi, Namaram Oituna Miam, Jiribam Dukan, Amadi Gatas Tinzin Cray, Equigi Jiribam Paumi, Romeo Warang Temna Pirak Pauda. Bijenbu Assam Rifles Nangarang Babupara Irabot Statue Bakondagi Faduna Pukibu Uhobutagi Miamna Assam Rifles came the Chetanawari Sanaki Maduda Bijenbu Wakara Hanganaba Pubani Mahatador Lagani Haina Assam Rifles Natazaba Pirakodagi Ngasi Faubangaitan Leda Kibani Adubu Ngasi Assam Rifles Najiri Police Mahapo Kusinanaba Lakoda Miamna Assam Rifles ki Garidagi Chingtaduna Mulhobutagi Todosi Tokibani Amarumda Morantin Bijenbu Fibum Sona Assam Rifles na Propatagi Mahak Police na Lobongam Loy Haina Lady Heidi Fibum Asida ADC Y Iboyama Amasung Additional SPO Manager Yauna Wari Sanaduna Yanaba Purangna Honadi Heidi Tungda Jiribam Daleba Tonga Tongamba Organization Sing Ajuka JDA AJMP Jimpal Amadi Wasakna Jiribamda Handak Assam Rifles na Mipami Punjataduna Mapam Sigi Bahushagi Punsida Town Akaiba Piri Haiduna Chief Minister Amasung IGAR Sauta Memorandum Ama ADC ki Kutang the Pisan Kre Mausagi Punsida Halaktuna Mayumakai Palava Kayasu Tuina Fagatuna Kulai Hapchin when a Chimba Todoka Chatare Miam Butang Duletana Santi Lena Leba Pangalu Hari Amarumda Assam Rifles na Fuba Solaba Bizen Community Health Center da Lakanari Hairi. Manipur government Komla Kong area dagi Sendra Karang Tanga Amadi Fubala na Chungwa Pamsing Fauna na Basemgaliba Inland Water Transport Project Asina Lota Pat ki akoy beda Kundari ba Myoy Singi Punsi Mahing Amadi socio-economic ki fibam Fagat beda Chow no Mating Oiragani Haina Works Amasung Transport ki Minister Dr. K.H. Ratan Kumar Fundokre Wafam Singasi Komla Kong Water Sports Complex Semgaliba Adu Yangshin Bezat ki ba Kongchata Mang na Fundoki bani Kongchata Duda LDA Tourism Amadi Transport Department ki Makok Thongbo Official Kya Susawya ki Minister ki Kongchat ki Manung Chana LDA Motor Board ani season aduna Komla Kong Water Sports Complex Amadi Inland Water Transport Project ki Mafam Sing Yangsin ki Minister Ratana Tha Asigi Tang Kuntrada Pangtokadriba Kulumdoi Suba National Canoe Sprint Championship Nanganaba Complex Asi Semzili Ayam Basaruk Loisile Mafumfana Loisinanaba Honabada Miam na Mating Pangbiu Championship Asi All Manipur Canoeing and Kayaking Association na Matamsang na Taknarba Matungda Federation na Ayaba Pirakibani Masana Asida Manipur gi Sanaroi Singna National gi level da Fazaba Performance Kaya Utpangam Badagi National Championship Sinbagi Ayaba Pirakibani Haina Tazai Haina Fundoki Minister na Makhatana Lotak Pat ki akoy beda Ladiba Fubala Sendra Karang Amadi Thanga na Chungba akoy beda Kundariba Mafam Sing Fauduna Inland Water Transport Project Amas Semgalagani Project Asi Loisilabadi akoy bagi Kunja Singi Punsi Mahing Amadi Socio-Economic Life ta Chow na Kanaba Piragani Hana Fauna from Waba Amadi Zatok Sasingi Kudung Chaba Ningtina Later Badagi Tuina Unaba Fanglam Daba Kunja Sing Hana Nungsi Chana na Leminaba Fanglagani Project Asina Kunja Sing da Kanaba Pivita Natana Tourist Sing the Su Hana Puning Jingshin Bangam Lagani Fundoki Masih koi ayam ba koi sembel usile koi timely masih luar nama koi sembel luar ni koi ki permanent koi ki floating jetty ama koi lakani terminal yauna ada koi saya sendra ada kumi mabnu dah mulakani ada koi ki Karang Island dah masagani ada ki Thanga dah masagani Fubala dah masagani masih jina koi ki Akui bada leiriba Loktak ki mapanda akui bada leiriba Myoy Singi da yamna chaoba koi socio-economic transformation ama purakani abe ko se achet pathaja walai economic ki moi quality of life hengalakani moi the economic ki kanoma development kya ama purakani aduda natana koi ki social aspect ye muragadi masida koi ki mari mata leiba madugi naknaba khonaba
मधुगी रिलेशनशिप से मसी हेनसु नक्सिनबा अमा मसीगी अखोगी फेरी जी मसीगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी इंट्रोड्यूस तौबु मतमदा यामना चाउना अखोई मतेंग ओइगनी यामना नक्सिनबा अमा ओरकनी मैतै मे के पुकै असि यामला लाइरिबा मरमना मैतै मे पु चाखोनबा होनरिबसिना मसा मसागी हेजुबिसिंग अदु सिजिनदुना लोन असिबु चाखोनबा होनमिनसि हाइना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर की सेक्रेटरी एल राजमोहन हाइख्रे मैतै मे की थागी चेफोंग पांदम गे अहुम सुबा खुनम मियामदा खुदोल तमगी थोरमदा महाना वाफम असि फोंदोखिबनी पांदम की एडिटोरियल बोर्ड अमदी मैतै नेशनल फ्रंट कंगलै पांगना सिंदुना ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा आर्ट एंड कल्चर की कॉम्प्लेक्स पांगथोकपा थोरमदुदा आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर डॉक्टर के सोबिता बोर्ड की सेक्रेटरी एल राजमोहन पांदम के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर नामोइजम तोबा अमदी मैतै नेशनल फ्रंट की सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंदिरा लेमना सरुया की थौरमगा मरी लेनना अहुम सुबा पांदम की खुनम अमदी खोंगुल लिबा हाइबा ऑडियो कैसेट अमा रिलीज तौकी नामोइजम तोबना मैतै मेग असि चाखोन हननबा होनबदा पांदम हाइरिबा थागी चेफोंग असिना अचौबा मतेंग ओइगनी ngasi रिलीज तौरिबा ऑडियो कैसेट असिदा यावरिबा इसै सिंगी मयेक सिंगबु प्री नर्सरी की क्लास सिंगदा राइम ओइना सिजिननिंगबगी अपामा फुंदोखी बोर्ड की सेक्रेटरी राजमोहन मैतै मेग की बनान की मवोंग मतौ अमा पुथोंगनबा सरकारना गेजेटा हामननबा होनरी हौसिति लमदमसिगी इरोल इयेक असि मैतै मेयक खक हाइबगी महुता मणिपुरी लोल हाइबना हेन चुसिनरगनी मयेक असि चाखोनबा होनरिबसिना मतम लेबा किबिकता लोन असिगी पुकै थननबा थबक पाखत हनिंगी हाइखी मैतै मेयक हाइबसे गदि हाइबि मैतै मेयक मणिपुरी हाइबि मणिपुरी स्क्रिप्ट करिनो मैतै मेयसिना मणिपुरी हाइसे बिगुली हाइबा असिगी लेत्रे लेररुदमना लेररुबसे मणिपुरी दम हाइबियो मणिपुरी हाइबा कोई करि खाना मैतै स्क्रिप्ट से खांगदमना अदुना अखोई angang amana ko satra amana uji MA ta yorani uji class 12 yorta 10 yorkadore 12 yorani MA yorani BA yorani MA yorani ma PG tongani kare magi difference book man alkada man pamkada pot karai le Culture Preservation Center na chahi ahum kanaraga piba Cultural Preservation Award English gani tara humdoi handak chahi gi oina uripot lamboi khongna mokhongda leiba sorokhaibam kanhai singa amadi sorokhaibam ongbi event pisat ki machanupi Dr. S Haroja chahi yankhai ga mangada piragani haina Culture Preservation Center gi chairman gi cherol da hairi cherol azuna haibada mahangna yumsa singi fundamental rights kananaba amadi miyang ga naksinanaba mari thamnanaba hotnaba asina chungba kayabu sakangladuna award asi pinanaba khankibani hairi proportionate electoral system chanahananaba honabada bharata lairiba tonga minority dalit amadi weaker section oiriba nupi singi apunba firep amaga loinana changsiminaba mathau tai haina campaign for electoral reform in India serigi chief functionary MC Ras na fundokre Wafam Singasi All India Youth Federation Manipur State Council na sinduna Imphal Jan Manipur Dance Academy da pangthokiba Electoral Reform Need of the Hour Haiba Symposium gi thoram da fundokibani thoramadu da serigi National Coordinator Dr. M Nara Senior Citizen for Society ki President N Binoy All India Youth Federation Manipur State Council ki President SS Purnimasi amadi Hanagi Minister N Mangi Susaryaki Tharomadu da wanga kibasingna hauzik chatnariba Bharat ki electoral system asi muscle power gun culture amadi corruption na mangjil thaduna chapa maramna afaba governance ama phangba ngamde phungdonaki mikhal ama pangthokna bohonabada election commission gi maikai dagi athingba kaya thamlabasu yamlaba senfam kaya mikhal gi damak chading tongnari loinana niyam kaya semlabasu aramba tawusing matik chaba ain gi matung ina chera piba haibadudi amata thokri phungdonaki National Coordinator Dr. M. Narana Haujik Chaliba System Asina Asumo Makatana Jatakiba Taragadi Chapchaba Citizen Ama Oibagi Hagadu from Bangamlaroi Maram Asina Proportionate Electoral System Ama Lehenba Mathautari Haiki Serigi Chief Functionary MC Rasna Bharata Maming Labour Political Party Anikaki Makada Asumuk Leragadi Prazana Pam Liba Wakalon Adu from Bangamloi Maram Asina Awang Nopoki Ladiba Tongan Furup Sing Swatana Ladiba Kanglup Sing Amadi Nupi Sing Yaw na Puna Jangsiminaba Mathautari Hiramasi Matangda March Dareta Delida Ajoba Tongan ba Political Party Sing Yaw Pomipam Amasupang Tolagani Haiki If people who really want to govern India think seriously and are committed to democracy,
then they have to look at the ground realities of India, which is multicultural, multi-ethnic, this. Then definitely FPTP does not fit in there. Proportionate electoral system fits in there because it is designed for coalition politics. It is designed for the inclusion of different communities of people in the mechanisms of governance. Airport Labor Emergency Insurgent Service the Tabak Tobi Tabunko Makalekai Amom Tenbi Devina Tolop Yam de Hydrobagi Dama contractor over Malom Bazadagi Kangzam Nilbina Fukiba Tongu Yaning the Vafondotangasi Airport Kimayok Navada Wakami from Chatakre Nupi Puba Nilbir and Goeba Chapsava Zerak from Gadabani Staff Singi from Topas and from Sing Chapsana Pigadabani Habiting Bowa from Sing Wakami from Aduda Saru Yakibi Tenbi Masana Fondoroli. Kenching Hari Bunupasa, Nasi Bauka. I hing Tumbaza Basang de Magi Wakanda. Mana, I am sitting a Purokibas, Nanga Kiba, in Turokiba, Kaurakiba Mayamdo. I Nasi Baudi and Pin there. Ma, Atubumatam, the Mamatic Jabatan, the PBO, Maduka, the name, Hijagadaba, Mana, Quebu. Board of Secondary Education Manipur Bozem ki Secretary na thokiba notification amada academic session English ni tara humdoidagi school khara recognition kakli aduna class 9 gi mahiris na school sing asida ming chatbiganu hari kanaguma mahiris na sakhangdraba school da ming chalagadi HSLC parikya class 10 thaba yaroi aduna board na sakhangdraba school sing office matam da board ta laklaga yengbiu hari board na sakhangdraba school sing da class 9 amasung 10 ming chalagadi madugi lakadaba daita board na puroi hari Hills Tribal Council More ki President Jamang Haukup ki mayumda ngarang bom langsinduna attack tarom kibagi thawong pen ba fondutuna council asina luchingduna ngarang dagi hauna More town ban tawagi khongjang changtharaba du ngasi su makhata na chathari bom adu karambala lolumna langsindano haiba ngasi fawa sengdoraktrabana ban gi khongjang handoktabani hairi Infal More lambi thingzinduna chathakiba bangi khongjang aduna border town asigi mahusagi punsida town apan piri Infal romdagi gari laktaba amadi More bazar thonglon bana maram oiduna thangnana leiriba Nafalong bazar su khuntak lansire hairi Ignisigani Taramatoida based over census my pangna putopang ambagi the Maltasi Taramatoida New Delhi the Pangtopataram Amada Census Operation Manipuri Director Y Tham Kisoda India gi President Pranab Mukherjee Census Medal Piduna Kai Khumnakre Manipur Gumbai Irang Leba Mafam Amada my pangna census Pangtopang ambagi the Director the President Puning Togapawa from Fudurakre Hadi Equigi Mark Rabaleba asi Hanjana Bakong Jangsin Minariba Ala Lupsina Majoy Tabagi Wakalon Tadolaga Pandam Fangdriba Fauba Nungsi Chanana Jangsimina Sihana United Tribal Liberation Army gi Chairman SK Tadona Apil Taurali Kuki Lala Lup Asigi Gerol Adramakata Raduna Awang Numpok India gi Lamda Mark Rabal Kingdom Hanjan Hananaba Lalhuriba Lala Lupsingi Marakta factional fight Taunariba asi Leptuna Pandam Amagi Damak Tiangbang Nabagi Matam Oide Hadi Manglam Chata Leramba Musina Masama Sagi Ojaba Wakalon Gimarata Tokiba Todo Kayana Mamal Yao Draba Pusirol Amada Hinglali Luinana Hauzik Su Janariba Sit Lalo Asibunam Tanaba India government ki Saraulang ni Hana Su Gerol Adramaka Tarakli Pandam Ama Fangnana Bajang Siliba Leisure Workers Singna Equimasel Marakta Yang Tinaba Amadi Hana Sunabagi culture asi Tadotuna political instability Ladiba Mapam Asida Kangwa Kanbagaluinana Luraba Tanfam Asida Punna Lanteng Minerasi Haina Gerol Aduna Haidi Space Vision Naurem Tong Bruce Cable Sagolban Langol Cable Amadi RK Cable Iroi Semba Amadi Games Village da Chatpa Line Sing Kudong Cha da Bakara da Gate Numit Karani gi Mamang da Gi Subscribers Sing da Cable Ningtini Yengwa Fangan Kidababu Cable Provider Sing na Nuai Taba Fondorli Miam ki Chaktung Mat Payaroi Fangpam Dopa Cheng Sini Amadi Kerosene Chungba PDS ki item sing Suna Fangalu Pukchakta Rasniti Togono Habadabi da Ngasi All Manipur Democratic Women Front na Sinduna Tongan Mapam Kaya da Wakan Reform Chatakre Nongmoibung Women Development Maida Paibi Association na Sinduna Eastern Students Club Nongmoibungi Sanglen da Kanane na Bagi Tarom Ama Pangtokre Fumlo Mamang Lekai Maida Paibi Sanglen da Fumlo Open Banupi Lum na Sinduna Wakan Reform Pangtoke All Manipur Nupi Marup na Susinduna
Siduna, Loitang Kuno, Spinning Milgi, Get the Wakami from Pangtoki, Nambol the suit, Nambol Nupidum, Siduna, Nambol, how Gatilda Wakami from Jatakre, Fumlo Mamang Lekaida, Jatakiba Wakami from the Saruyakibi, Mera Pibi Amana, Praza Singi, Sarkana, Pirapa, PDS, Kipolam Singh, Nintina from Bungam de, Hiramasida, government and me and Chungyu have appeal directly. अखोई भर सरकार थादा बिलेबा प्रजागे प्रजारे यंथोकपिउ प्रजागे अवामतिंग पांगबिउ हायदना बिलेबा पोलम खुदिमक्ति प्रजादा फंगहनिंगी हाने मान हायजनिंगी आरके ब्रजनंदना इबा ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार डॉक्टर सीएस नलिनी ने इबा सरेंगी लाइरेक इमा अमदी इलांदा राजकुमार ने येक्तुना फोंग लाइरेक वाखल पुन फोंबगी थरोम अमंगसी मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोक्रे थरोम अदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अमरयुम नाम के इबो नेकोनगी कंसल्टेंट आरके गुणचंद्र हुएन लनपाउ इंग्लिश एडिशन की एडिटर सेटियजिन थोरमपु सिंह सरुयाखी लमदमसी की अईबा अईबी क्या सरुयाखीबा थोरमदुदा आरके गौरहरीना लाइरिक मसक ताखी Kuki National Liberation Front, Kuki People's Army, KNLF, KPA, Gimaike de Gilup Asigimi Taramatobu, Michel Oide Haiduna, Lautorali, KNLF ki Information and Publicity Department ki Joint Secretary, Suman Kuki na Tatropachirol Amada, Michel Singh Asina, KNLF, KPA ki Mingda, Micham Simbu, Kianba, Namdunasel, Kaiba Amadi, Micham Kayabu, KNLF ki Mingda, Bharat Lanmi ki, Sarenda Dramada, Namdunaya Honabagi Tabakaya Tatare, Michen Kara Asigi Tabang KNLF की मसक थियले मरमसिना मियामना मिफता सिंह असिदगी चेक्शन बियो हाइरदुना KNLF ना कुकी मियाम की दमक मतम पुंबदा लेबले कुकी सोसाइटी की मांगनबा थबक तोरोप मियो खुदिमपु लूप असिना कैदौनुंदा ngakpiba तौरोय हाइरी Jiribam subdivision ki yamna maru oiba barak circle fauduna chapa jiri tipamuk road emisingani subna anidagi dona gi makhada lupa kro tara nipan rom changna semlabasu ngasi fauba nithina sembaloi sindababu pendaba fondoroli lambi asi kilometer kunrom sem saba loire harabasu jiri gi prajasingna peningai oidi nongju tha lachingai mangoina na lambi sembaloi sinbiu haina sumari lenabasingi mijeng chingsilakli Cycle Huramani have a mere Emamiam Furabamatuk police sinacre, Todo Singer Singatipung, Amba Makairam Tabada, Singsamay Maka, Naurim Lekagi, Narsingam Mandir Manata Tokibani, Nasi Paunabazadagi, Cycle Huranki Bedagi, Mapuna Tanarapada, Mapamadu from Badagi, Mure Adu, Mayam Chandra Food Javet Tokibani, Tung the Singsamay Police Team, Amana Hurama Mure Adu, Fagat Pejio company gi anubagari Vespa ngasi Manipur launch tawkre hariba Vespa asi khuyatong de leba tusi motors na achoba thotang lauraga Manipur da purakibani ngasi tonga manupa nupi rider kayana infasa gi mafam kaya da thoduna demonstration utki Anasian IM na kuki micham chamapan hena hat kiba khul chahum go humfo tuman kiba amadi khunja lag ama hena lanjen han kiba gi thodok wathok loisandringai da Anasian IM ga aroiba waroisin puropa yaro haina kuki NP Manipur na amuka hana India gi Prime Minister Manmohan Singh da afongba chithi takre kuki NP gi chithi aduda Anasian IM amasung India gi marakta waroisin purakringai gi mamangda kuki gi wathok asi hana loisingadabani hairi hauzik sanabagi pau Masigi Sanabui Pauda. Yankai Taruk Subasisi Mitki Ahanba semi final match da Assam Regimental Center Silongna Trau Kwa Kachabu Matiba Piduna final Jankre Masigi Matanda Adibam Prem Sarmadagi Paudam Ama. Assam Regimental Center Silongna Trau Kwa Katembu Toiduna Suzimitki Final Jankre Amfana Sinduna Kumalapak Men Stadium da Sathariba Yankai Taruk Subasisi Mitki Ngasi Sanakiba Ahanba semi final match da Assam Regimental Center Silongna Trau Kwagaten bu goal amasinoda thoikibani Assam Regimental Center gi mai pakpagi amatangara goal adu match adugi minute buga mari chalakpa matamda Gaurav Lal Rahana chanduna final yaukibani match aduda Trauna goal handona biyamna kan khonaki loinena goal chanba yawa attack kya su tauki adubu goal di amatta ontopungam dabdagi tournament asidagi Trau lehore match adu loiraga referee na ground gi thoropada Trau gi fan na referee gi decision yaning daduna center referee magoda kuthaki madudagi kuthongna thoki match adugi first half ki minute kun mangarom chalapada Assam Regimental Center ge kangjamba sing the handling takiba adubu referee na pd haidna Trau gi fan chinga protest tawduna referee da kuthaba horke madudagi referee ga kuthungna rakhe Thodok adu police na control tawna fanaki adubu film adu ngahaki police na control tawbungam kide
ngasi match asigi matangda trauge coach ke aisrumanina referee decision bu pen da phongdukna wafam kya thamlagle ngasi match ko yes tim manim ki dong di ka chukai de ko adum phan samne tim manim samne ko ju sang phongba ko sang sang do ko lapudi lang na do lawra ko referee sing ya te casual yam lo ha ga do masim de hoi nungai te yani manipur football hoi chau khachin lo to ko ne do ko makoi gi one sided ro ta seng na ngasi sane play je hoi traw na te ba akoi manipur yo na hoi sana ba ne ba akoi manipur mai thile le hoi ja khoi do play do di mayama yeng mai khang ado to hembun ta ma khoche pullaga mayama tholo po do man hembun ti se karigino masim tang yam nungai te ba do ahan semi final match asida man of the match ta khraba Assam Regimental Center ge Gordon Lanam Chunada ipau gi makai digi trophy ga loina sel gi mana pi ki mana adu ampa gi president A Santosh Kumar na khusin nakhi hayang ani suba semi final match ta nerako sangakpam amadi KSC ani na sanaragani mai paglaba Assam Regimental Center ge coach Jambona hauji de sizimit ge winner oibung ngini haibagi asa naksalagle ngasi traw Assam Regimental Center ga mamang sanakhiba match sing de ge yamna phajana sanakhi haiba hamching phongdoragle yamna aje mai ko yamda mai गे थ्रोइन बहुत इफेक्टिव है आई लोनी है आई नन नन मुसा आन मैच विन मुसा थ्रो बितुंग आई हाजो आई फाइनल जे कोने लोनी ने आई फुटबॉल मुझे First Lamlai Kendra Village West Open Football Tournament ke ani suba semi-final match da SSCA sector na BRYO Kamong Putpu goal taret tarukta thoiduna final changkre final match tha sigi tangkun da BSU nongpo kakching amadi SSBA sector adina sanaragani Khangabo ki basu ground da chathariba Devla Memorial Cricket Tournament ki gasi sanakiba ahanba match da Kal Kawana Store Wangjingbu ran Budra Humdoida Thoikre ani suba match da Isa Khangabo bu 11-11 moirang na wicket tarukta Thoikre MMT na sinuna thasi ki kunithoi de ki contrarak shuba sports climbing course minuthong da leiba Kangla Road World da pangtholagani masigi damak thasi ki kun fawbu ki manung da MMT da form pisin gada bani hari jahi tara gi mathakta leiba nupa macha amasu nupi macha singda course asida saruk yaba yagani hari Mari Suba State Level M Ravi Chandra Memorial Football Tournament ke B Narachajing Football Club na oikre M Ravi Chandra Trust na sinduna Kiamgai Ideal High School gi ground da team Kumari na saruk yaduna chatharakpa Maridak Suba State Level M Ravi Chandra Memorial Football Tournament ki ngasi loisinwa ki tharomda workshop asung Transport Minister Dr. K.H. Ratan Kumar Dangtawal Kendra gi MLA Karam Shyam Tournament asigi dona PWD की Chief Engineer M Lokendro Susaruya के लेखिद्रबा रवि चंद्र की फोटो दा मियामना लैसु कतुन इकाई कुमनबो उत्के टूर्नामेंट असिगी फाइनल मैच दा रेड डियर डेविल वांगखै अमदी चजिंग फुटबॉल क्लब अनि सानबदा नॉर्मल टाइम दा गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटके चजिंगी गोल अदु मैच अदुगी मिनिट 85 चलकपदा राजेश न चनकी अदुगा RDD वांगखै की गोल अदुना मैच अदुगी उफु चलकप मतमदा बोनी न चनकी मैच असिगी विनर की दमक किक फॉर्म पेनाल्टी मार्क na decide tauki maduda chajing football club na goal manga chanwa ngamki aduga RDD wangkhai na goal ahum khak chandura maithi hobani tournament asiga mari leina na wanga khibasingna phongdong na khibada sana khonabana masamau fobata natana lamcha saga su fagar hali hagwala liba na hasingna nisa sizina bagi mahuta sana khonabada mai onsiduna masamau fona leina na bhona gadabani haiki tungda winner oiraba chajing football club amadi runners up taraba RDD Wangkhaida Sergi Managa Loinana Trophy Sing Piki. Trophy Asida, Mayakubam Hodon Kupio, Hariba Trophy Asida, Hariba Central Masi, Yauraga, RDD team manager from the Atayatopa Paukara. Sahitya Samiti Kakchingi Nifuga Taruk Shuba Mopong Numit Toronga Loinana Ladik Fongwa Amadi Sahitya Gimana Yentopagi Torom Ngasi Yambe Mani Sahitya Vavan Kakching Foksupa Lekai de Pantokre Toromasida Manipuri Sahitya Parisat Infagi President Professor E. Dinamani Patriotic Writers Forum Infagi President S. Indra Kumar Amasung Sahitya Seva Samiti Kakchingi President Y. Dhananjoy Susaruyaki Toromasiga Mari Lenana Samiti Asigi Chefong Chumthang Y. Dhananjoy Iba Pauro Amasung Praman
Lanthai haiba lairik amasu release tauki samiti gi sahitya gi manada Chandra Saki Laisram Chumthang Sahitya mana Inglisingani Tarahumdoi Sairengida Sahityabati Ningombam Wari Machada Sanatombi Warengda Khetri Rameshwar Singha Yendrembam Surlata Manada Nabakumar Nomekapam Yambe Mani Sahitya Manada Angum Sabitani Thoromasida Inglisingani Tarani Twigi Manipur State Literature Mana Fankraba Khetri Birasu Taramna Oki Thawbal Commando Amadi Kuntare Suba Assam Rifles ke Apunba Khutpu Amana Wabagai Tera Pisak area da Tibahumagi Thabak Chathabada Thaunauzam Sanjit Elias Kemo Jay Kuntrago Humdoi Apopa Ibom Jakoba Wabagai Tera Pisak Maning Lakai Dagi PLA gi activist ama Maru Aniga Konana 9mm gi pistol amaga Konana Fare Maki Army number 305 ni Lanch Corporal gi Thakta Leba Kedar ni haiba Mahakpu Wahong Pahong Bada Kangmangam Le Haina SP Thawbal Dr. AK Jaljina Chero Thadoroli Ngasigi ba ingasagi pau pizari ICAR Lamfel Patagi Fangba Pau Matung in Nangasigi Quaidagi Saba degree Celsius Kunitoi Dasmik Taru Quaidagi Imba degree Celsius Ani Nusita Yauba Ising Manilgi Chang Ayukta Chada Marifutaru Nutildana Chada Kuntraga Taru Nungjugi Chang millimeter Sunyani Mr. Kudamaru Paumukana Pizari Assam Rifles na Jiribam the Mu Emma Faki Bedagi at Jawira Lady Inland Waterway na Praza Singhi Punsi Mahin the Chauno Kanaba Piragani Hana Works Minister Ratan Kumarna Fundokre Abadi Sisi Miti semi final the Assam Regiment na Traubu Maitiba Pigre Mets Lorba Matunda Kut Tonakre Nasi the ISTV Pizza Paumatan Susanjari Ming W. Simukana.